Uwi uman pa uwa itrang ang not wa wanra ye rukom ado wa khoj wa plia we wa dai le hagadukan ka wa khoj wa biang isumar ye do knang yo like ko okta ye chai ikhia ki pai ba wa bam hagani ka kenti ini ang not yong o daman kam ye hadin wa de ye wa wai ye ga yung ado yong o ka wa da chnaw hayalong hajan ka tul plaza we de ye le wa wai ye ga dukan wa dai do hadin wa de a ka wa hasomer hajan lat jowai bypass ka wa pertuñ hu medium one stop meat shop fresh hygienic fine con. Yau ni uman pada ti pertuj kamu hei por mi lalu wana ka chnong mo ga yau West Giant Hill District. Yagani ka yung ado we dukan dai do yung o da wai haga khat pratrik uni ubanai da u Dr. Miksalan Lamare District AH and Veterinary Officer is Giant Hill District chirup em lang o Reverend DS lalu o Reverend R lalu na drong kiwi wan kibru wa he wa ki wa yung hasem yung o. Hey kalam wo hey por mi lalu khana wa yagani ka kam da ye wo pen man kam ga da yerap kerchan paisa ka prime Meghalaya ka bar kerchan yo o chipaulang yo sedang yagani ka kam. Tang wane daw wa wai haro o yakadukan kam te ye lut hapen da bo wana o haro. Hey lai luti yagani ka kam khana wa da pan buj haro o na ki doktor ka veterinary kam ju ki scientist na po ka aikar ki wa da pan chlur wai esika yo o kamon ukre wai pen plia yagani ka kam. Kama man kate hagani ka thau da a udu ye dos niang wa dos ir we kat we yi upar chang wo chim da gi wari wap san hagani hi ka thany nei te irukom a le to de wa khoj wa plia na jrong wa pen em kam haro o ki kor ki bor kat kam ka juk start kan ni kat wa hagdukan wan dai haro o ki da kha ki wa chimu na bar dai wa ye le open khoj pen plia chwa ya ki ye ki leja ki do wa dai wa hagani ka dukan le da sumar we bu bahaw hapo ki freezer khnang yo ne slam imiet ki do u Dr. Miksalan Lamare kam ukong san wa wan wai ya gani ga yung ado kam ju ya gadukan de ye ro u hajrong ichim u hei por mi lalu ya gani ka kam ga warap her we yuluti haro u kam wada lai tho yumud u na ki bru champang chwa u lai chakmat ya gani ka kam u buranti haro u kat kam ki kendon wa debo ong haro u gani ga yung ado wa gadukan dai do wa kam gani to ko wanang kong do hari lum jaintia ka wa penti kena ye khoj iplia wa ichngan ki ba wa bam ngai scam haro o wa ini ikam uni uman pa unang ku ka chaprang knang yo yu eki yakiwi con sắp ingo yo blai kan rat wa de lam luti nga kini ki por ko de dam wa kini ka jing poi perkhat ki nga nei benta wo i benta kini ka bam kamong mendapat ya kata ka kajing long kajing man yang ketika kerukom mau cai kamu ketika kerukom daido kerukom ro pen perkat ke semen wa orang kajing sekiat hi to ke bam hi to man ko wa khut to ke wa chu that madan hi to bam hi te nga ka to wi na ki na ka upure ka science kamang manda kamu manda le research lembaga jing tho ko bun rukom tasnya ode kini ka kaman ko yam kamu lai chakmat jing to wa ka bam gadi nang wa kibru yo ki ka mat ko chat ko nang to yo ki ka kamu jo yo phi ki khubor ko ka ni wa em kini ka food poisoning kini ko ro te na kate ka daw po che wo perkhat i kate ten re ha ka jing la lukti ki nga we param wo ki veterinarian ka mong doktor veterinary te imin sin ki nga manda ya param i bhai te kana la lukti te manda perkhat nuan man ko ka jing lut ko he ba rabun ko ka jing lut te hadin ne te em go wi ka parajan yung ko yang nga ko khana nga chapang ni ka prime Meghalaya temanda em ki parlok ki yang wan chaselong jo fun ki to tomat khana nga chapang ni ka prime na to ngi elective ira temanda yakut wo te man best friend yo nga he ta ngopi lai game te cha prime temanda po ya prime te cham gi nong kre ha prime ta khana yaki bha ka te project ko da am ha ki jumut je perkhat ki nga te emin sin ki ong ki man ko wa miat pha ka te tang wa hai ni teman em kami man
ketika project yang pi man ko man inovatif karena ketika daw ta man da konsol man da one night te konsol bagi veterinarian hi bagi paralog hi kiwa em ha ketika lain dan ketika daw ta tho iya ka amba iya ka DPR iya ka detailed project report da submit cepo prime bada code interview ko prime ta hadin cisnya wada dap code interview ta mana poi ke jeng pentip wada select ya ketika project ta yo kanen snem ta hadin yo kanen snem ta da perchang utho gi lat ki lutin wan hai no bo ka ma yo sa ta em hi ko chajan che kini ki thau ko rap man bun ki customer le ne ki ti ki nong song chunong hajan sor ya ta hadin ne te ta daga jing ya lam luti hi yong blai ti chem ki paralog praja ti param ta yo ya ka ni ka thau hai ni na ka wi na ka kong ne ni na ya long but hadin yo ite yo NOC le na ka chnong ya long snyang ngo chibun ni ka chnong ya long ko da e ngai ka NOC hai ni ta hadin ne te ta da chna da lai ka te ka kam ta wal rakat te la hadin ha perdi nang chna ya ni ka project la ki lai mi o che ki veterinary lai mi che scientist che CR batai ki nga chpang ka te ka kerukom ado ko rap bah ta na hadin ni te ta ini ki por ko da dap ta pen biang ngai ke tiar ta ya kan ni ke slaughterhouse ta dap ka na du ni por dap andre ya ke dukan nuan ko ngai jing kwa yang ana du usdang he to usumar de wa khut udai le hai tha he dukan yo nga he de wa khut to de wa chu that ma dan na ta hadin ni te ta ne ke sngi khat phra ta rek ta de yo wai ke ni ka pen ar ta le yo ke dukan yo nga ko em hai tai halat bypass pat ye ke ni ka slaughterhouse yo nga ko em hai ni hajan toolkit yalong itu to ki bentar ke jeng lai luti ki yo nga ta kajek ha ke jeng yo to wo ka te ka jeng yo jeng rap on ka prime wa hapo ka prime hi ha em ko art ligi ko jo e jeng rap ki ki wa kwa mo go man ki entrepreneur no ke e jeng rap ki wa ka start up fund go wi wa ka skill up te jeng mod ki wada em existing business dan re ye in wan gunang snang thame tela daman ke te ka idea ko ya hap jeng mod ki kam ong ko ya hap te e ki ka start up fund tengah te yo ada ketika start up fund ho sedang ki kam wa chi paulak dan re kat no man ko ya rap hadu kate ya kini ke project yang ngai ni tang wa kam ong wa em ko ar bentan wan wa ka slaughterhouse wa ni ke dukan dan te daw yo man du open dap nei de kat iwe ye bor ta snyau kuman daga jingkar chan yang ki payu para ki hayung hasem hi te ye ka pendap adu man kon nei sngi ha ka woneng kong hi ka jing perkhat yang ngawo bo ke nei to ka jing nang yanga hi re hadin nang pat wan ya ka jing long ka jing man wan ko kam no wan ki pat ba no wan le ne ki nong song chnong hi yang ka ni ka rilom jain tia ki yong kwa ki wa da kwa ki ta boy nang view perkhat boy nang uchim la ye ki ki wa kwa ki kam ang untuk dukat dia ngam untuk perkhat dukat dia nga andre perkhat ale ye ki kam ketika kalat keluti mah ko we ki ye ki paralog parajor ki wa ye am lang wa nga ni la daman ko wa wan ki ni ki nong dai do ta da ordar ki ta habdup ubo bun brule ko ye pendap ye kata ta nong pai wan ye ka yaw kom no jai blai ko
Ki jai dok hi gua le hi ni to ya ga yo dok sneng wa ya ga siar. Te kini ki dok la man jimut wa kat wa ye la atau man jimut uchim ba i de ki local production kamong. Untuk hawa pat ya ke sarkar pencelur bago ya ki wori jingri hanre hawa lai chawa chanin snyau wa bun lagi ni ki wa ki nong ri jingri kam ki wa ot wom em wa thit sniang te ka dau ta nga concentrate o chen nang chai tai hi chai ka than giong i ta kat te ki sniang ki wa da em hai ni ki siar kam te ki wa yo la to ki wa wan na ka tai hi ka than ki wa ko wan no te lada kerunyi cha ketika jing long jing man ya ka sumar ka do bun sin hi i kam ki lokal bun sin sumar i chamadan media klembiang ketika ko ko wa ko pungkhuj ya ka do bat ngan hai ni te ka woneng kong hi to ka jing khuj ka jing suba ko wa ko to ko ha khamat do bat kitiar gu pun em kam lele kat wo ye wala to de kini ki wa gam ong de ki stainless steel ki wom em jing ta ya ka do em jing ta ya ka koj ka khia ki pai ba ta ka ru kom Punjab le to ko ong ko wa da ka jodo ko wa kimrat u snyau wore ki ka ketika kejut le da em hi ketiki kam ong ki ru kom Punjab ki wa rap pher kam ong ro chana nga to hapo yung bai Punjab pengkhoj waroi jat nga hapo yung bai to de chamadan nga te ke kom Punjab yo nga Degi kam ki jai tiar pen em kam hi la em kam hi di tiar kam yong rim ni mo hi ni pen em kam hi di kor ki bor ka tam em hi ki machine gu de thet kam tam hawa a ye ki chen gu ro ta de thet tenang em chau ki wo nang thet chau ku pu em mu biang kam ong em pu biang huro re em hi ku de thet ku kamen de to ye kete nang gat te to ku a chen ye ki sniang ku kam te ka kru kom pungkhoj le pungkhoj de ko ba to dai de ku dai su thang de ka ding kam tu to dai kam te ka te ku le hai ni ya ka kam hi la das nyau tho hi la da ki pat ba hi approach ki ha ko u sumar ki ti u Punjab ki ti sniang ki siar kam ong ku kwa ki na ni ka slaughterhouse ku yong ta habbo dei bun to sedukan le am kambru chaini le am kambru tan nei te da jan hab dup bun taman wa iwa kwa man i jing thrang le to gate hi kam ong yarap kliang mo ye ki kam tam kan ki perthai do kam kan ni te kwa hi yarap ye ki kon ro ye ki yu em ha ka te ka jing kerdo kam ong le da em ha ka te ka lat u yarap ye ki wo e kam e jam khnang wa man ki wa chong sngi e kam tu te to ka jing thmu le ka yonga kamu ada yo begini gua ada wai ada sudah tahu dengan ada no pada saya aman ada ni ke depan gua ada wai ni sini hanya jam bypass dan hanya depan ngana ko begini do dejai itu berkah itu dosia adunga dosnya jadi di do hai dosnya da maintain di harga temperature man fresh man da next lam gitu kat tempat isi dah kalau teman urai ngam untuk protect dengan deep freezer dan man ko si man ko ma bang
dan kita tahu bersama mereka ini lah bahwa maintain di kita hygiene ini apa bang kami lain ini bentar berpikir yang baik dan berbang bukan yang mampu sejak saya ingin tahu bahwa manaวันที่นงเทศยังมีโต๊ะตัวดำโบiniงานในการyang dia mana konkret jadi mesti reuse different apa wah ini di bio compostable tak dua di dua pot untuk dua mai yang mariang yang ini jadi tidak ada di dua konkret yang mentah yang ini customer